joto no lamsogo friends songni oni bagai tini bahai haino update notification to bai phaijak private job notification ni nirok je samung nai tugui ni tongkhe o channel bai je phro ni krwngdi tonglaidi nirok omhai kini daily update manai ge nirok channel ko tal ko subscribe khaijak ko tongkhe subscribe khaigi tonglaidi daily update notification magani bagai nirok whatsapp group bai join khaina de whatsapp group join khaina hangke nirok notification mai apha nungi tongkhe whatsapp group ni bisingtwi join khai hangke notification daily manai omhai ke ingke ni friends ono bo share khailati omhai ke ni brog bo samung nai tugui tongkhe bekar klagi nai tugui tongkhe brog bo samung mai hangke brog bo channel ni bisingtwi pane brog bo samung je cha interest tongmani je nirok nai tugui khlai manai oro jaga exam te interview rohi rogani nangya direct call khaigi direct ne join khaigi manai vacancy poksa tongkhe ingke tabok video chengani sekang ni ron kaisa samani ingke class 10 hai ke ba 12 ni rok je madhyamik fail phane ngui tong ha hai ke ba percentage ke bang phane nagani musugui tongke ni rok angbai krwngdi NIOS nurs ni bisingtwi ni rok ne mark kaham magi percentage ke bang magi pass khlai manai ni rok video description click khaidi whatsapp group bai join khaigi angbai contact khaidi personal message ke je hai madhyamik hai ke ba 12 pass khaigani nirok wansokgui ni tongkhe number ko magani musugui tongkhe angke by difference ong tinini update no nagi nalesinai vacancy showroom er jonno শিক্ষিত অভিজ্ঞ সেলসম্যান ও সেলস ওমেন চাই বাইক থাকা জরুরি কাইসা শোরুম নিগো লেখাপড়া স্रोंgjak tei salesman ni bagai nirokni knowledge tongkhe o samungo khlaigi manai chala bo khlaigi manai bwrui bo khlaigi manai chala ngui bo khai manai bwrui ngui bo khlai manai nironi oro bike ba scooty tongani nangnai nirok brong bai krwngui manai mobile number 9362961839 ekeba 7628051014 o contact number ro nirok krwngdi nirok direct samung khaigi interest tongkhe engke brono call khlai manai 10 am ni siming 7 pm jora duporok bai contact khlagi manai ke next kormoi chai Agartala sales এর কাজের জন্য কর্মী চাই বাইক বা স্কুটি থাকতে হবে কাইসা সেলসম্যান ni bagai sales khailai jangnai omhai o samungni bagai nironi bike bo tongani nangnai bike yakhe ba scooty tongke khlaigi manai broni mobile number 7005189469 ekeba 7642020812 o contact number krwngdi nok samungni interest tongke next কাজের মহিলা চাই আমাকে ব্রিরনি বাগাই আগরতলার মঠ জমিনে বাজার সংলগ্ন বাড়িতে রান্না ও ঘরের অন্যান্য কাজের ববদ্ধ মহিলার লোক চাই নকনি সামং মা খালাইনে আমাকে কাইসা মামি রক সুঙ্গানি নকনি যে সামং তংমানি মঠ জমিনে গংনাই এঙ্কে প্রনে মোবাইল নাম্বার 7005841976 হাইকেবা 6009502006 फुंनि 10টা नि सिमिं हरनि 10টা जरा प्रोवाइड कन्टेक्ट लागि मानाय नेक्स्ट মহিলা কর্মী চাই বয়স্ক মেয়েদের যত্ন নেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবিকা কেয়ার কেতার কর্মী প্রয়োজন যোগাযোগ বাদারঘাট বিবেকানন্দ মাঠের সংলগ্ন kaisa nimnaloya seva ashram o samungo tak burui rokni bagai amobo kaisa bura buri rokno jotno khe naigani khaigani bagai omo kaisa ashram seva ashram o nai brok bai krwngui manai o je khaigani interest tongke ni rok 7642940279 haike bate kaisa 6033032374 o contact number krwngdi nirok je samung bwrui khlaigani amhai pura buri rokno naigani khaigani interest tongke inge friends ong tini na update to asuk jora nang sinai nirok ne daily na update notification mangani hinke whatsapp group ejon khaina laidi nironi bagai belake hanai notification mai angai tongke nirok whatsapp group ni bisingtwi notification mangani bagai inge daily no mai notification manai private job notification nirok omhai tab government job rok
joto nugu channel bisingtwi nugui manai ke nirok ni friends song share kali di friends song nirok ni belai ke support nangge mai ke support olaidi ke like hai ke ani kharo bote bisrang nirok mai ke like hai mani bisingtwi ke tesim pro samani no exam ni bisingtwi nirok madhyamik hai ke 12 pass kai ni tabu nirok musugui tongke angbai krwngdi nirok whatsapp group bisingtwi join khai nagai angbai krwngdi manai ke asu jana nangsini friends song joto na hambai.